baje kujana amayiti yanje kuko gana ariko mvanti nibaza kujana amayiti yanje barashikaga asangega itakiri mayiti banjani none wowe wahereze umutima uwo kuza kujana amayiti bwana ziviwe guhumza no guhumura nibukije Imana amagambo atatu mbwira Imana twasengeye mu rwara rwo mugahwera timuruzi timuza murwumva muzogera amasika kuja kurutaramira mbwira Imana ngo Mana twataramiye mu rwara wiwacu ni mukidego hirya bwana ziviwe mbwira Imana ngo Mana twataramiye muri mitonde mu kanogo ni usimana ibitaramo sura mwisimba kandi ishaka ryanje si ry'umunyamurenge gusa ko ndiko nteye nza numva bavuga ngo ino ngusanze aho umuntu bamukubita ngo ukaba nkutabara ngo ubupfuye sinza mbona ko no byangana habe nubwo no usanga umwana w'umwigikuyu hano hanze bamukubita sinzi ko no byangana habe nuko byangana ntabwo nanga karengane uko ndi presente birarangiye pointre ibihe bimaze kutugeraho twahuye n'ibihe bidutunguye tutararota ariko twahoraga twumva bavuga ngo hazoba intambara nari narasigariye kukantukamwe bavuga ngo abagabo babiri ngo bazoza basangira igice cy'umushasha ikigori no twakora analyse twatekereza nk'ibyo bintu tukabona bidashoboka abagabo babiri ivyo tukabona bitashoboka bwana ziviye ibyo bihe biraza byitoratoza kandi ikintu iyo kija gukomera neza kiza cyitoratoza kikisondora kikivunagura biraza watibuka hariya byama bihera ndangira ngo kubacuruzi zatangiye kera ariko kandi abacuruzi bakama batemagura hari imisisi mwarabyumvise bakama batahari muri kiracuzi cyanani cya Kimbi uwagira gutya warenguka n'udukatunga batukujanye tayari ugahindurana inkoni isadutse itagifite inka uwagira gutya bakagukubira mu gashigo bakakuniga ibyo biragenda biratambuka hazaho faze yo gutangira gutera akarere turere iriya biraza biradusatira tubonaga ibintu byahinduye isura ingoma zahinduye imirisho ariko turavuga ngo uko bimeze kose tugomba kwirwana titubitsinda tugomba kwirwana mu bushobozi buke twari dufite mu bukeho twari dufite dutangira kwirwanaho ntambutse ntambara ziraba zikwira indondo zirasenya ziramanuka zikamibunda zirasenya zirafata zitangirira za karingiza rumba za rutigita za mashakivumu gahwera za rugabana zari zaravuyemo ariko turavuga ngo ntituzavyihanganira ko bimeze kose turarahira ngo ntituzova hariya biturasi bari barasinyije narindi ko ntazava hariya n'ubu ndacyari ku musimamo ahandi muri safari bwana ziviwe biraba twirwanaho ntambara twagiye duhura nazo ni nyinshi kuko muzizi ntabwo nzirondagura ngo mvuge ngo byagenze gutya ariko ndavuga icyo shatse kuvugaho ibindi wenda abazabikenera muzabitegera YouTube cyangwa se muze musange mu rugo Kasalani Majima nuko nzababwira ayo makuru bwana ziviwe habaye ku itariki 12
z'ukwa 10 2019 ubwo nibwo nabashe gukomereka bwa mbere njya mu bitaro ndakira wabe ku itariki nanone 31 z'uko kwezi kwa 10 ubwo hari hashize ibyumweru 2 mvuye mu ivuriro turongera turaterwa barongera kandi bangenzereza nkuko bari bangenjereje ariko turasoba dusubizwa mu bitaro wabe ku itariki 15 z'ukwa 12 muri uwo mwaka wa 2019 niho ngiye gusa nutindaho kandi ngiye kurangirizaho hari musi wiyinga materaniro umuvuga butumwa hagurutse kuvuga ijambo amaze gusoma tarasobanura baratera twitaye hanze wari ufite inkona kayisingira wari ufite icicuma kagisingira turirukanka nyine turatabara dusanga nyine bari hafi n'umuhana bamaze gutwika ndetse kamaruri ni yatangira ariko tugerageza kwirwanaho uko bishoboka uko twari tungana kose twari bake ariko kandi turavuga ngo tugomba kureberaho umusaza bamushinja cyangwa umukecuru bamutwikira mu nzu ibyo ntibigomba kuba abasore bose mwese babanze babacoce babarase babamare mubabone gufata abakecuru konti yagira umusore subira inyuma turagenda twirwanaho turarwana ariko Imana ibana natwe bana sifiwe Imana ibana natwe kandi twazaga tugenda twasenze bana sifiwe bazaga badutera badutunguye ariko kandi usanganwaga amateraniro azayagendana pastor niko yavuze bana sifiwe tituza dusiga amateraniro kintu cyambere nazaga mbwira bacu barakizi wacu nimba babanumva barabizi nimba bari hano barabizi muzoza mwumva ngo pa uza wegera uwo muri kumwe mbere yo gutora icyo ugomba gutora mubwire ngo turagiye byo ushoboka ko tutogaruka cyangwa twogaruka ariko nimba tugiye ntitugaruke titugendega ngo duhekere inzira tugende tugeriyo datari neza kandi gani tugaruka n'amahirwe nukuvuga ngo tugomba kuza tumugendana tukamugarukana nta kumuta benshi bageze muri biriya bihe nko kanyanga abandi banywe nani matabi konti kirazira gukora ikintu kibi mu gihe kibi bana sifi tugenda turi hose bishoboka ko twogenda ikaba ni safari ariko kandi iyo safari ntibigiheka ngo nishiki buri nzira tukagenda twashika isafari yaba yo kugenda ondoka kandi twagaruka salama tugasoha tukiyorganiza kandi tugatangira mambo mabi iko bimeze bwana sifiwe umunsi biba gutyo nagiye nirukanka nari mfite telefone mu mupfuko nari mfite umufuko w'imashini nama nifungura telefone mfunga ishiramwe indirimbo nkumare mfunga imashini ndari kenyera ngo ndangize ishiramo akaririmbo kavuga ngo iturinda buri munsi ibitero bya satani karirimbo bwana sifiwe nama ngataramiraho ibitaramo biragongana mu mupfuko igitaramo cyabaye hano naho ibitaramo byabaye haleluya ariko nkunda Yesu niwe mwira wanje magara egere cyombo papa ibintu byatangiye gukurubana bana sifi ni ya neza bana sifi turagenda twika mu ruzi ariko Imana idutiza utubaraga uwo munsi turagera kabisa bigakunda ariko gahunda gani gahunda turagenda ngo tugere ku musozi turenze babarandangije ati aho hereye wewe bankuruhuka nawe karabaye ije kumva pa ijo sindiri heruka ryaragiye naje kumva baronkoreja aha nyine nakoze timwamona gakovu riyama rigenda ryama ripfira
naho pointre nama numva ngo po umutwe numva kusandara araguhamisha ndagenda santrasi Bwana ziviwe. Ariko mwumve rero, mwumve ubuhamya aho buri. Mwumve ubuhamya. Imana gayo kandi gani mashini gani bandashe. Tibiraba kuvuga ngo bakoresha mashini gani mwijosi izo nifita. Ngiyo Imana iravuga ngo barakurasa mashini gani kandi ntirihuruka. Biba gutyo. Tariko baraza kurasa SMG rihuruke. Naho nahirukiye ubwenge sinigeze numva indi filime. Naje gusura kugira akenge naje gusansa nuhembutse. Ariko nari napfuye hojiste kuko abacu bangezeho kandi bari abantu ba minifu bataza bashuguma. Barampindagura babona fini. Umwe bahise bumukorezaho niwe bagiye bikoreye. Bantaho ndi maiti. Filime yikunje. None Imana wewe ngomba kukuzura. Kandi uburyo nkuzura nubu ngubu. Ngomba kongera kandi nkaguha umwuka wo guhumeka n'amaso kureba warangiza ukabona ukuntu baje bakakugeraho bakakwicubaruzi kugira ngo uze kongera kandi kugarurirwa ubumuntu uzabona icyo uvuga mu isi. Kuko iyo bija kuba gutyo bakandasa gutyo noneho narangiza nkazaje kubera ko guhembukira igoma sinomenyaga amakuru yo. Ariko iravango kubera kugira ngo uzavuga amakuru y'impamu ugomba kuzibonera ukazavuga ibyo wabonye apana kuzamu papasa ngo mukope ngo mu recherche no. Bwana sifiwe. Ngo barangize se ya minota igeze asigenga. Amen. No Imana ibamugisha. Kizagi kurura igitaramo. Amen. No ngo barangize ga nze guhembuka. Hembuka nta muntu kiraho. Kandi numva akenge karaje. Ngo ndambura amaso ndareba. Ariko kumva nta wundi mubiri numwe mfite. Sinumve ko mfite ukuguru, sinumve ko mfite ukuguru. Nukuvuga ngo bari barashaha ino mitsi ihita ibapanarize umubiri wose ube igiti. Numvaga ubwenge bwaje n'amasareba nari naryamye nubamye nariko ndeba ibintu byose. Baraza ariko ngo baje kuza bageze nko muri 5 metre gutya. Kandi ndabitegereza barabasore batatu. Ni ibintu ntari mfite appareil ngo mfotore nari kuba mpamba bereka ariko mu mutwe barimo. N'imyenda bari bambaye n'imunda bari bafite ndazifite mu mutwe. N'imvugo bari ko bavuga. Bwana ziviwe. Noneho rero ngo waje kuba nko muri 5 metre waje kugera ko muri 5 metre mbwira Imana ati ngahega akazi kawe. Namani mbwira ngo ushingire kuri bike nagukoreye undokore. Mu gihe wonge kungarura nizeye ko undokora. Kandi nimbujana salama kabisa nabira nta numvaga nta kintu ndaza kubaho ubuhamya bw'icyo kintu kibi ngibi byo kwirega nyine. Bwana ziviwe. Noneho Imana yo ntiyari kure nanje. Bwana ziviwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo namanuka nkaje kuzimu azage kuzimu. Bwana nishayo kandi nikurayo. Bwana ziviwe. Baraza tiyari kure yanje iyo yari yangotesheje urukundo rwayo. Bwana ziviwe. Bakora ibyo bashaka nibyo biyumvaga ariko ga ntibigeze bakoraho urukundo rw'Imana ruteretse. Tibishoboka nta nuwa rukoraho. Ndebigeze bakora ku bugingo.
Bwana sifiwe. Imana yamintanga nka kure yari yatanze Yobu. Yamibwira Satani ngo abonye umukiranutsi wanje. Namubonye ariko kandi ukuntu bamuhiriye nawe nta uwo ari we wese bamugiriye kuri. Genda aragenda. Bwana sifiwe. Ese ngiye kandi muri Yobu. Bwana sifiwe. Ndamugu aragenda arasandaza ibyiwe byose nabiwe bose ngorangize amusiga. Arasaragaruka wamubonye? Namubonye ariko kandi n'umubiri nawo umutije ntacyo bitwaye. Imana atigenda ubugingo ndabukwinye peti bana gukoraho ngo ashike kuri ibyo yakore ko kandi yubundi yigeze apfa. Kandi yubundi yigeze ari Imana yiwe. Bwana sifiwe. Niko nako byari bimeze. Imana inzungurukisha urukundo rwayo nono bakora ku mubiri ariko basiga ubugingo. Barangize baraza barandasa nicyo gihe baciye ku kuboko nicyo gihe bunge kandi kurasa cyane ijosi niryo rirasha abantu bazabona ukuboko bakagira ngo niko kurasha tikurashe iko barakugegenye ariko ijosi niryo ryari rirashe barasi ijosi barasana kano tugufuka turangiye n'ubu hari uko narangije si Bwana sifiwe. Ngo barangize ndahwera complètement. Mwanya ntazi ko byari bingana ariko Imana iravuga ngo uzongera utambe hano. Bwana sifiwe. Imana iravuga ngo uzongera uracyagera muri Kenya nubwo gare wararahiye nazaga nicana nabacu nkababwira ngo sinzoje muri Kenya. Kaba mahoro yarabaye. Hari inshuti zanje mahoro naba muri Kongo iwacu nzaje kuramukanya muri Kenya zaje i Rwanda n'ahandi kuramukanya ariko bikimeze gucyana no mu ikanisa nazaga mbivuga nararushe sigara mu ikorari ndishe nyine umuhungu umwe gusa abandi bose baragiye abiwacu barabizi muri Kadesa unje nyine nazaga ndirimbana mwe muza twazaga turimbana n'abakecuru n'abasaza babagira gucya amaboko kandi tukanezerwa. Haleluya. Amen. Ngashiramo igisirimba nkabura unyakira kasirimba nyine ariko nkanezerwa. Bwana ziviwe. Gira bacu ngo ntibishoboka. Noneho Imana nayo muri gahunda yayo iwe uracyataramira umoja. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bimeze gute? Bwana ziviwe. Baraza ngo barangize bakora ibyo bakoraga ndapfa filimi rikuja ndabikwa checkinga bakoramo ibyo nari mfite nimba ya telefone yari kiyaririmba nimba byari bimeze gute naje nawe ariko birashoboka ko bajanye mu muziki. Bwana ziviwe. Noneho Imana agiza kwiyerekana ndongera kandi nza guhembuka cyo kimwe na kurya byari bimeze. Noneho ngazama ati noba nageze se mu ijuru kuko narahimbutse nibaza hondi amawaza arambwira ngo none nageze mu ijuru. Bwana ziviwe. Tereka ndebe ko noba nageze mu ijuru ariko nta kintu nari ko mbona. Abantu baje bagakora ibyo byose bakagenda ariko ikigenge yani numva ntekereza ibyo ngibyo ko wenda nageze mu ijuru pita numva babahungu bankore ibyo baba jeunesse bari nk'imbere kidogo hano ngo kunane kuri metero 50 kaza numva ko barahamagara bacu wowe maiti yenu amutayibe baleo ndacyari muri yasi kandi we Bwana ziviwe. Sindabona umubabaro nagize neza nari nahise konfirima ko nageze mu ijuru. Mungire ucya numva Kiswahili kandi ndi kigenga. Bwana ziviwe. Ngonangize tereka numva kumba numva ibiswahili nibite kandi ndangize mbaza Imana none se noba nageze iwawe cyangwe ndi cyari mwisi ubwenge bwaga
ngahe tereka nibuke twari dufite igitaramo cyane mugoroba nije wari ufite kuganira tikahe reka mbe nkuwibuka ijambo nari nateguye pi Imana irambwira niyo yambwiye rino jambo ngugende ubabwirize ubasomere mu mubwiriza 12 ngo basomere haravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itara ubwo uzabuvuga ngo sinejejwe inyenyeri n'izuba n'ukwezi bitarizimishwa n'ibicu hayi magambo avuye none ntekereza ukundi iryo jambo rije ngo ari iryo nja kubwiriza kandi ntekereza aho ndi ninje nyine kandi ntekereza kuko naho naswa kugira amahirwe yo kubaho ntabona amahirwe yo guhaguruka ngo mbe navuga iryo jambo ariko muri programme z'Imana ndayo kutazikiranirwa iravuga ngo tele date uzaburi umoja wavuga ngo ubwira abantu muje mwibuka umuremyi wanyu mu minsi y'ubusore bwa iminsi ubwo iyi ni wakati yanyu ubwo n'ubutumwa burahagije uze wibuka umuremyi wawe iki gihe nicyo gihe cyo gukora nicyo gihe cyo gutabara ndabivuga Bwana sifiwe tuzi kumwese mungana simbanuye ariko twese kutungana turakiyumvisamo icyo kintu tuzi ko nyine bazakubwira numisha umuhungu mweje bonde bavuga ngo bazojana n'abagore bakuriwe Bwana sifiwe ako karatambutse kandi ntabwo nikigereranyo ntanzi Bwana sifiwe ntabwo ari Imana yambwiye ngo nje kubabwira ngo mutabare nikigereranyo ntanzi kubera kuko ibyo ubusore bikorwa ukiri umusore Bwana sifiwe hari ibyo ubu rero ibyo ntakoze amaboko abiri jamais dans la vie sinzogera kubikora kuko ntakiyafite nukuvuga ngo ibyo nakagombye gukora ngo kuba narabikoze ngifite ubushobozi n'imbaraga zo kubikora ariko kubera kuko bitagishobotse niyo mpamvu nyine bitagishobotse Bwana ziviwe no ndasa n'uri mu gico ndasa n'uri mu kijima ko kuba nakora ibyo ngomba gukora ariko kubera kuko hari agacu sino nukuvuga ngo twebwe abagishoboye turacyafite opportunity yo kugira icyo dukora haleluya muje mwibuka umuremyi wanyu mu minsi y'ubusore bwanyu minsi mibizigera kandi twazuyizana ariko yije ugomba kuyakira uko imeze ariko kandi ugifite okazi ugomba nubwo mabwira gutya jewe ndacyari jene nubwo navuze ngo harakitako kuko satani yoje kwishongereza ngiki kintu cyatumye yobatse satani acika intege Bwana sifiwe icyo nicyo cyatumye satani acika intege kuri yo yaramubwiye ngo naho napfa nzapfa kiringi nubwo bimeze gutya jewe sindacika intege ndi mukugiriye nogi ariko bizashoboka kuko ntago ntena ko ntikomeza ndacyari umusore ushoboye akazi kose ka buri munsi cyo ntoshobora no guhinga n'amaboko abiri ariko iyindi mirimo ngomba kuyikora Bwana ziviwe tibukaza muri abagabo murashoboye murakomeye Bwana ziviwe ako naka message gatambutse dutabare Bwana ziviwe icyo gihe naje gusaba gukora igitaramo mbwira Imana ati Imana nayibwira ngo nanone mu kiviga byagenze gutya wohereza bacu umva uko nariko mbwira Imana niko uko mpamvuga niko nariko mbwira Imana wohereza bacu baje kujana amahiti yanje
ko niko nariko mbwira Imana kandi ganamaze guhembuka baje kujana amayiti yanje kuko gana ariko mvanti nibaza kujana amayiti yanje barashikaga asangega itakiri mayiti banjani none wowe wahereze umutima uwo kuza kujana amayiti bwana ziviwe guhumza no guhumura bwana ziviwe ariko ukunda gw'Imana shira mugisimba papa Bwana si guhumza no guhumura nuntabaza ndagutabara ya matibuka numva hepfo ngo twi imbere ngo rugamba rwashushe nari njyamye nubamye ari ngomeza gukora ihuduma mwira Imana ati igitaramo nibukije Imana amagambo 3 mwira Imana twasengeye mu rwara rwo mugahwera timuruzi ntimuza murwumva muzogera amasiko kuja kurutaramira mbwira Imana ngo Mana twataramiye mu rwara wiwacu ni mukidego hirya bwana sifiwe mbwira Imana ngo Mana twataramiye muri mitonde mu kanogo ni Imana ibitaramo sura misenga hari ikintu uzukoraho gutya bana sifiwe ukamukora neza ku mutima w'Imana gutya bana sifiwe Imana neza iravuga ngo peti nakumvise kwe numva tusasa kwa tabatipe bacu kwa imbere n'inyuma twimbere n'utwa batipe twinyuma n'utwa wacu igitaramo ubwo cyaje gutabarwa kwabaye bwana sifiwe baraza bashike nabo bari simusika tibishoboka uwacu ntagomba korera gahari iyo ni ryasengesho ry'abakuru tukurika karamba yobo ngo nani ese Noah yasengeye mu nda y'urufi bwana sifiwe yona wo mpayinga yona yasengeye mu nda y'urufi Imana iramumva nanje nasengeye mu maguru y'abajelisi izo ni imbaraga z'igitaramo bwana sifiwe noneho ubwo gumza no guhumura baraza ngo bashike basore babiri barankurubana noneho bati mwe bamwe ni mukurubane bari bazi ko nabo basangaga ari akaboko n'akaguru kwako n'agatwe kwako ngo bashike basabone ikihimba kira cyari gitare umwati none ni maye undi ati tibari bazi n'imyenda nambaye undi ati nene baje umwe amakuru microphone fata microphone ihangane microphone koresha microphone koresha microphone ese kondagira ngo kundaye no barakurubana ngo barangize gukurubana ngo ndababwira ngo ni mukurubana ngo ni mukuru neza usina bangipfa mukajwi gatoya haleluya none ngo yinomeka kureba ibi ngo arebe uwo wamuvugisha agira ngo none n'umuzimu umuvugishije areba bona umuntu karareba arangaramisha aramumatira neza ngo arangize bahamagara bacu nimutebuka umuntu yahembutse bwana sifiwe baraza ngo bashike
bamwe bikwanya abajenesi abandi baraho bampagaze hejuru batirege sinzi ivyo navuze ariko icyo bambwiye ngo navuze ngo narababwiye ngo nta cyaha mfite ukusha gutera abajenesi nani materaniro ndi mu gisirimba haleluya baraza baransanga nariko ngama gute ubu nyine uwo kwinjira muno akabavuza mwinani mwoko hano amango miyovuga none hey cyane bana ziviwe urumva tugomba kameme kuza tugenda habe nahano tugomba kuza tugenda tu bana ziviwe ukitunganya ukegera mugenzi wiwe haleluya bamwe zano ndiyo kwirega ku bagore biwe umugore we jewe njamviyo nagiye kandi hakabubwo niriwe mu materaniro twaje gusenga nijoro kabwira umugore ngo mbabarira kandi ntacyo mbanike karuko kandi kubera ko twambaye umubiri n'amaso acumura ibitekerezo byo tukabone akanwa ko ni ngahibuza ariko ni ngombwa ko kama mubwira ati mama nakubwira mbabarira icyo kintu kigomba kuba mu buzima bw'abakristo bana ziviwe nuwihwagiye iyo umuntu amaze kwihwagira bwana ziviwe azacafura kandi uzore uzumara kwihwagira ariko kubera kuko utizeye kuko wihwagiye neza ugasubira kukiyo ukaza kandi niwe ndawakuwagiye bikaba ngombwa kusubira kwireba izo nizo ngeso z'abakristo tugomba kuza tugenda watera indangwe kuvuga ngo none no bana ugasukireba kwigira mugenzi ukireba bwana ziviwe haleluya icyo kintu cyanteye inkomezi n'ubu ngubu ndacyagenda n'ikifyeri bwana ziviwe haleluya reka nza nkiratana kandi hari ikintu ushobora kwiratana kigafasha undi nawe agakururaho nawe akazi kawe ngombwa ko azokiratana icyo ngicyo n'ubuhamya bukomeye cyane bwana ziviwe abacu baraza baranjana ibyacu n'ibyishi sinabiguma kubivuga njya mu bitaro mara ukwezi nta kintu na kimwe ndakoza muri stoma akanwa kanje katarabumbuka karabora umugongo wanje wo babereka ni nani kigrave umutwe timwamubona inkovu haba igisebe kingana n'uyu mwobo w'inani w'ikigiseke mbaho muri ubwo buzima ariko ukugana ari mu nani muri urgence kugana baga muri urgence ayo mezi yose ariko abakongomani hariya kuri Goma bangeraho bandeba ukuntu nabaye bakavuga ngo uko na Mungu undi yaza akavuga ngo jameni ngo Mungu yupo ngarara muri urgence bazi ko ari njewe buca wapfuye aba bazanye bashika bagatamira tipe biwacu barakongomani bazi gufungura agashika agafungura kandi kabona aracyakomeye ariko waje kugera mu 8 bana ziviwe ko murishima wende mwishima nukureza gambabara bana ziviwe jewe narabaye waho no narangiza ngasanga sigana mfata amahuduma y'abandi kaza mbasengera Mana noneho barindu bakize nigeze gusengera ngeze hano muri Kenya mu kwa gatanu nahageze mu kwa kabiri ngo habe mu kwa gatanu njya hariya mu bitaro nani Medihire ndabagwa ngo bamare kumbaga ndababara cyane ngo mvemo anesthesia bahita bizamo igisaza cikinya Kenya kiremse kabisa abati Mana uyu nawe gupfa kandi ndavuga ngo Mana ngiye gusenga nari mvuye muri anesthesia bucya akenge kagarutse mbona binjije igisaza bafashe kabisa hari hasigaye none dakika ngo akikane niko nariko ntekereza mu mawazo yanje kuko nariko mbona sa n'urembye none ngo ndangize mbwira Imana ati Mana uno musaza mu izina ryawe tafe kandi kimbere ikimenyetso kuko nanje nzokira ngawe rutwarane amen ndase bamuzanye nka saa 11 nanje nari nabazwe nka saa hari nka saa 9 ndagira ngo
ngo haje kugera saa 3 haje kugera saa 3 za nijoro baramwicaza arafungura apetiraza ndavuga ngo Mana ushimwe kuko no musaza akize kandi nizeye ko nzakira niwe wasohotse imbere yanje yamazemo 2 jours arasohoka je namazemo 3 jours namazemo 4 jours yamazemo 2 jours arasohoka neza bimpamiriza kuko nkize ako gusa konyine namanumva kuko nari maze umwaka hafi umwaka ndi mu iki kibi gihamya ko nanje ndahaguka Bwana ziviwe Imana yo mu ijuru iramukiza bitangira kundi kwizera kuremetse gufite imbaraga kuko nanje nzagendesha bino birenge byanje kuko nageze hano tarabasha no kuba nakwicara kuri iyo ntebe ngo ngire gutya kandi nari maze amezi 2 komeretse Bwana ziviwe Imana imbere igisubizo ibyo nagiye mbona muri ubuzima ni byinshi kuko nuko kuboko kumwami ukunguku niko nazanye gusa muri Kenya kuvuza kwari umugozi nka kuriya kwiriya maskito kwikura hariya bigira icyo yimari n'ubundi gukomeye ariko gakubera kuko nzuko kwari kumeze nza numva gukomeye kurusha iriya beto kandi noneho kubera kuko nzaho Imana yagukuye nkumva nkaho mfite nk'amaboko 3 nukuvuga ngo jewe sinatinya umuntu ngo afite amaboko 2 kubera kuko Imana yanshizemo ikintu kinereka kuko ngifite amaboko menshi ngifite amaboko yombi icyo cyampaye kureme sinigeze ncika intege kandi sinigeze nitaye imfane ngo mvuge Imana ngo se Imana ngo gituma jewe ntari naragiye muri Kenya kera cyangwa ngo ntari naragiye haya sinza nabwira Imana ngo se Imana ngo nuko wabonye haya irabizi n'umuhamya sinavugira ibintu by'ibinyoma Bwana ziviwe Mana ishimwe kuko yambereye igisubizo Mana ishimwe kuko yanzuye Bwana ziviwe Haleluya Mumbabarira indi minota 5 mbe nkuguruka abashoboye tugurukane mureke mbabwire kino kintu jewe ubuzima ubundimo sinkigira urya mwanya wo kuvuga ngo kari babashitsi turabakiriye mwegere n'Imana y'umujuru ibahumugisha shika mu materaniro numva kuko nisanze kandi canzanye nico kiza kintera gukora ikindimo kubera kuko singomba gutega ku muntu kuko nta muntu wagize uruhare mu kubaho kwanje Bwana ziviwe bigatuma nkora ikintu ntarinze kubwirizwa abantu bamwaza bashika bakamadamarara bagakuruwa celebra ngo babanze babiyegereze abandi nabo ngo babanze bamuheze mikrofone ngubwo ari no uzushika ubikore nisa no mente ubu ni umwanya wanje nogera ku muhanda imodoka zikangenzera zikoza zigenzereza abandi kuko nanje ndemetse kuko nabo baremetse nugu profita occasion hakiri umwanya iyi ni occasion yoko abashoboye pastor 5 minutes kandi apana kuvuga ngo abanyagitengera ngo n'abanyagasarani na umuntu wese haleluya umva kuko Bwana ziviwe ubu n'ubuhamya bwanje nawe ufite ubwawe Bwana ziviwe kandi nta udafite ubuhamya bukomeye usibye ko abantu batandukanye kubutahura ibibazo ufite ingorane ufite nibwo buhamya bwawe Bwana ziviwe ariko ndabinginga abanyamurenge ngo muhumurike kandi mbaye pole abantu bose twagize ibyago twapfushije abantu turi mu kababaro niyo dusirimba gutya ariko mu mutima harimo akantu ariko kandi tubabare nk'abadafite ibyiringiro Bwana ziviwe dukomeze twizera Imana kandi abagiye tuzabasanga kandi imirimo yawe yararangiye Bwana ziviwe kandi nta mirimo nta migambi nta bindi ariko twe tusigaye mureke dukorera Imana dusirimbe dutaramira Imana utarinze ngo babanze bakuvuge mu izina Bwana ziviwe tuza tugendana amateraniro tuyararane tuyabyukane twirorosanya amateraniro
haleluya twirorose akarengeti wamuwa ngo mana aka karengeti muhaguruke dusirimbira Imana.